Iyang okay panipon malanwang na raksokon pon peyu waw kisanan kan kolikon kuna nalap ng kami ko waw choro rong sa palmachain kopna koryang kopna speaker ng legislature sound ko kung labalabakan ng panyansya momot sa government o chon pon peyu sab kacawan luka kupuran korosong ng sa palmachain rongan ranwach. Ngay sa Nicolas Maban Pachuan Kanane Kukurakan Autapan sa Palmachay Romanranoch. O ya cara dapen sa Palmachay Ronkan Kayo Kaulan Puko Koryao Uyapan Tato Kanapani sa Palmachay Kasarawi Kachurni na Karaisin ay sa Palmachay Lapalakan Government and the Peasant o Kasilo Training the Workshop and anti-human trafficking. Rong sang kolonya wen ponpe niya pa ang July sa kusuba kaya kitay sa tuwa klok silo morain sawas kasarawi and kaunan puko eyo pachawan muyaw ng conference room laut na naksan kopna may pachape lakalap kolonya wen ponpe. Kasarawi and kaunan puko wach pachawan muyaw hong railakan ye Mr. Perny Martin Puenuya Pukan Director Hong Kampan sa the Natural Resources and Government and Pompey State. Isanan kananwin natalani yung China to Puko and Administrator Panian TNI and Pompey State o Tauko Peter Aaron Puko and Board of Directors and Panian PGA, the Bombay Transportation Authority, o Katsarawi, the Kaulan Pukowach, Pachawan Muyawi, Sang Saban Machan Kopnanway Pompey, Honorable Marcelo K. Peterson. Koryawin Saban Machan Roman Ranwat Penpan Sang Palikarway Pompey, Kamitian Kasaniapon Kasarawin Kabachabachan Government Club Priyakite Saktuang, men kapasayang mo ito ka na pesamat menen mo in Pompey makasarawi pan kay diyan puko ang monwar ka po sa panmachan non-government na pesam President David W. Panuelo o Vice President na pesam Ms. Wabi George kabachayang Speaker ng Congress Wesley W. Semina o John Congress Cup Korea iso kewan kanto ke kabaca-bacan Micronesia pesantang yang niya chilay ni soktuwa riya kita soktuwa. Mwakit kan may panuyawi kasarawi pan kaitian puko pan chapta kayo kautak kabaca-bacan minimin and saulang kan nanchon kasarawi Catholic Our Lady of Mercy Church ng Kolonya ng Saraw Chilay sa Kualo kulake walak mo rin sawas o uyatan lukang o waypakan lukang yang chaweta. Koryaw, kapag chachang siyang kanyang nan siyang epesan chem kulak walaw ni sawchip ng Saraw Chilay sa Kualo pinlukang waypakan o kasilo luk tokanelan karasan kaslayang Kacunutian, pen kakate kasarawipan kaitian puko kasampan metan muyawi kulakay supplementsang nan mesan muya naman Congress chamber palikog niya chilay niya isaktuwa. Kabayo kisin kamatutan muyawi isaw chugan rano awachay railakan melukang pachang. Kami tiyaw pacawan pa kinikaragara ko chujan samsangan panikan nan Pompey ko sa wasak kapayata kasama om kampagabachay men impachay om limachay Pompey sarawaj. NP pacawan san salam mo ipokan me sapal machay kasaraw itachay ni nakaraysin ay sapal machay lapalapan government kan Tan pachotan ang sapal machay region Pompey
o pinang pachota ng supplement PhonePe Public Broadcasting Corporation Facebook page o pinang internet. O kain saklan sa palmachay ruang ranwat pinpan sangachaw kalikar ngayon PhonePe. Rong sang kanya na PIO kasaleta Meni Julai Saksul and Julai Saktuawan Bangya Gati Saktuaw Government na Panapesam Campaign Justice the Department of Justice Pajawan na Paliyan meeting the conference of Palian Anti-Human Trafficking. Meeting the conference was Pajawan Yang Right Police Officer Kan Pairan Kakapali Uyapan Kakalakan Meranwat Yang Yakapalaut Nangoy na Pesam. Irailakan may pajawan nga training the kaskulwat niya isang panyanyo was Federal Bureau of Investigation at PI sang right special agent kan o palichocho kan pwena pali o kaway niya kan tataw and panyan anti-human trafficking nan way na kasamot. Digital training watch pajawan chaptan kasaraw macho-macho pwen kawawi tataw kasampal watch o nanguyakan kasarawat sa Palmachay President na His Excellency David W. Panuelo na pajawan niya sa karatan kaway takino tatres o national sa karatan kaway pajawan kasalita karapan wing training the workshop at pajawan niya yay point sa wasapali sa man kapal henantay human trafficking nanguy na pesem puyo kisaman kapal chocho ranwat yang yakapalaw na niyawewekan and nanabesawat. Training watch pajawan muyawi ni Chimen College and Micronesia FSM may baca palakar point porte. May ko yung bacakan hautapan sa palmachayan rongan ranwat kalangan ng kubran koras o kasalilyo. Sa